Mislim da je fatalni udar Orahu zadao zapravo Živi zid, jer je svu tu energiju anti-establishmentskog okupljanja odnio na drugu stranu, jer Orah je zapravo bio amalgam dviju stvari. Jedno su bili disidenti iz SDP-a, znači ljudi koji imaju istu ideologiju, ali su nezadovoljni birokratskom strukturom SDP-a, a drugo su ovi birači i ljudi koji se pokupe na cesti preko Zelenog, razni oporbenjaci i tako dalje. I sad je došlo do jedne diferencijacije. Ova oporbena energija, ta nekakva energija anti-establishmentskog borbe, ona je sad dobila još jednu mogućnost političkog iskaza i onda ostaju samo ovi parakomunisti, ne? Odnosno ti kao zeleni koji su zapravo crveni. Mislim, to je preuska baza. Ja mislim da oni time se svode u svoj realni okvir, a to je možda 7-8%. Ne? Ako uspije Živi zid stvoriti kredibilnu političku organizaciju na terenu, a čini mi se da im to zapravo dosta dobro ide, i oni su kao i laboristi, oni bi mogli jedan krug dobro proći. I znači SDP-u će se u tom slučaju odlijevati na dvije strane, i ako dođu na izbore podijeljeni na 3 sekcije, te ljevice, lijevog centra i čiste ljevice, onda će po dontu oni zapravo izgubiti jako puno, jer neće moći dobiti ni jednu županiju, odnosno ni jedan izborni okrug od ovih 10. Ne? Jer kad se gleda zapravo sada, tebi nije jasno gdje oni mogu dobiti. Oni mogu dobiti recimo ovo Rijeka i Istra, mogu možda dobiti Varaždin, ali već je pitanje Zagreb, ja mislim da ne mogu dobiti. Jer tu više, mislim, SDP ne može sad povući toliko da dobije. On tu mora izgubiti, jer tu se gleda relativna većina. Nije to sad ono 2 kandidata pa tu i tamo. Ova slika vara s predsjedničkih izbora. Tamo gdje ti nisi prvi, ti ne agregiraš glasove